Omwaka gw'2026 President Yoweri Kaguta Museveni akarangirira ku gavumenti yabire neza kutimba amajuta omu kicweka kya Bunyoro. Eki kikahereza amasiko go kubutura entaasya n'emiturire omu bantu abarikutura muri Bunyoro bitu hati abashuubuzi abine bizinesi enkye neziringanire bagamba ko batarikuganyirwamu ahabwa obushonshereke bwingi. Kintu ky'okubanza standard ey'ebintu bakubyetagiraho tugisobora. For example, nka construction okusanga ne bakwetagaho obe na standards ez'amaani zitakusobora tutakaikaho. Obuzibu obutukusanga nka abashuubuzi kuli ku registering national supply database ebyetaago byayo na muno kampuni yawe bayire nekora kumara obwire tibiri byangu pase bikwa bizibuka na system yabo yenyine ya national supply database teri nyangu na muno ekwetaga kusoma okuyirireyo. Faibe Muwase na hawatandika abashobozi ba business ziringanira mu Ruhoima bagira ngo nabo kuganyirwa mu by'amajuta companies no kubahereza omugisha ogw'omutaano nk'abantu ba Bunyoro. Anti kuwataniza hamu kyakubeiraho baitu nabe tukuwataniza hamu nabo bali nkaitwe singa tube tuinaho abatukirako nabo ntusaba kwata bakakwataganiza naitwe baitabo batito kufuna. And you find that the small and medium enterprises, the staff they have may not be able sometimes to handle those requirements. Obaba bari mu mushomo gw'ebyobushubuzi ogutebekanisiibwe kampuni eri kutimba amajuta omu bidiba bya Kingfisher eyasinoka Uganda bagamba ngo obushonshoreke obu bubahingurineho. Ojja kwesanga busumira bukiro bwingi contractors ne baruga Kampala iyo nosaba ne bakuyima kandi gane wesanga nti ne batoza abalina big companies kandi nyumwe na small companies bataba consideringire so ne tusaba nti baleke considering abalina companies enkoto naito abaraba bayine zitito tukoleki but considering nk'abantu. Many people claim it is very difficult to register, but I think the difficult is found in not wanting to comply. Okwehandikisa ha national supplier database oine kureta obuhame bw'izina lya kampuni yawe otari kunyaga mushoro. Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.